Yes, reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mudasiba kubana natwe umunsi ku munsi mwe mwamaze gukora subscribe nk'ibisanzwe turabatashya cyane kandi tubabwira tuti murakaza neza no muri iki kiganiro. Yego turabasuhuza cyane kandi turabifuriza ibihe byiza aho muri hose ibyo mukora byose Imana ibibaheremo umugisha. Turasuhuza inshuti zacu Cyane nkuko bisanzwe aho ziri hose, aho muri hose. Uyu munsi ntabwo turi bwirirwe tujya mu makaritsiye yose ariko abantu badukurikira turabizi ko badukurikira cyane turabatashya cyane. Turabatashye cyane rwose. Uyu munsi turi Maputo nk'ibisanzwe. By the way ngira ngo nibwirira abantu badukurikira ko rimwe na rimwe tujya tugaruka ku makuru asa naho areba iki gihugu by'umwihariko ariko kubera ko natwe aricyo turimo. Ikindi kandi ugasanga ayo makuru hari abantu batayumva mu rurimi rw'inaha ngaha kubera ko batabyumva neza. Yego. Ikintu dukora rero tubagererayo kugira ngo ayo makuru tuyazane mu rurimi rw'iwacu. Yego. Tubashe gusangira amakuru. Kuko ubundi usanga nk'ubundi nk'ubu tuvuze ya Kongo usanga abantu benshi bayavuzeho. Tuvuze ayi kuri CNN abantu benshi baba bayavuzeho. Niyo mpamvu rero twivugira hano kubera ko Al Jazeera ntihagera, CNN ntihagera. Oya ziranagera ahubwo zivuga rwa rurimi rutugora. Ariko nanone n'ubundi amakuru bavuga ni yandi ni ukuvuga ngo yo muri leta ari official gusa. Nk'ubu nka biriya bintu byabaye bobore nka bintu byabaye bobore ubu ntabwo babisanga kuri CNN cyane ko bisa n'ibyambika isura mbi igihugu. Usanga ntabwo babishyiraho amakuru menshi, ntabwo babishyiraho amaso. Bobore ariko ngo habaye amabara ya danje. Habaye amabara rero bobore habaye amabara. Umuhanda wiriwe ufunze wafungutse amasaha. Habaye ibintu biteye ubwoba. Ngo batwitse umuntu byagenze bitewe bakurikiye. Muri make byabereye bobore. Ubwo bobore abahazi n'umuhanda ujya za Manyisa. Ubwo ni district ya Marakweni. Provincia ni ya Maputo. Ubwo rero polisi ngo yahagaritse imwe mu modoka zagendaga mu muhanda nyine zijya za Manyisa. Noneho zimuhamugarika kwa kundi ziba zaguketseho ikosa runaka. Aho kugira ngo ahagarare rero yica amatwi ahubwo arikomereza. Yikomereje rero umushoferi wikomereje. Umushoferi yaratwaye Hiace ziriya modoka zijya mu ntara ariko ntoya. Nuko rero baramukurikiye, polisi biramukurikiye imurasaho amasasu. Murashaho amasasu make, amasasu rero ku mahirwe make ntabwo yarashe umushoferi ahubwo yahise arasa umwe mu bapasaje wari uri mu modoka. Umwana w'imyaka 10 wari urimo. Yaravuze ngo South Africa kwiga. Yaratashye nyine n'umwana w'inaha ngaha. Urumva yavaga za South Africa. Ngo rero baba baramurashe. Aranapfa. Noneho rero abaturage aho kugira ngo babimenyeshe polisi izirebe uwo mupolisi wabo birebe ibyakoze reka ahubwo base bagenda bafata ba bapolisi baravuga ati abarashe nyine ubwo abapolisi barashe. Ni ukuvuga ngo abaturage bagiye bafata ba bapolisi barashe bakimara kubona ko bishe wa mwana. Baragiye bati nuwuhe warashe, n'uyu nguyu, bahita bamufata baratwika. Bamutwitse umupolisi arashya arakongoka. Abantu binago nta ikintu bagira. Sabo bapolisi n'abasazi, sabo baturage nabo bavaje umupolisi nabo n'abandi basazi. Polisi gute ku manywa y'ihanga. Umuntu utabacika banahamagara imbere bakavuga bati mutangira imodoka iyi n'ingi iraducitse bakamutangirira imbere. Masasu yaho wagira ngo barayatora. Gute bahita bafata icyemezo cyo kurasa umuturage uwo barinda ahubwo bakamurasa. Abaturage ngo banarakaye ku buryo bahise bafunga umuhanda. Urangwa nta modoka zavaga mu ntara nta amaze umwanya muremure rwose. Umuhanda bawufunguye mu masaha 9 gutyo. Amaze umwanya harambutiyaje iteye ubwoba zose zahagaze nta modoka itambuka nta igenda nta igaruka. Aho hantu byabereye habaye izora ariko atari n'abapolisi bahagize izore bakundi ujye ubibona nyine baziritseho utuntu ati hano ntimuhagere. Abaturage bifungiye umuhanda. Hano umuturage arabyuka agahita bana umuhanda neza ibintu byarukaga ariko noneho ako gakora hari ahantu hagiye harimo akavuyo ka danje kabisa. Twigarukire rero ku birori byabaye
ku birori byabaye. Uyu munsi turi Maputo nk'uko twabivugaga rero. Yego. Kugira ngo dutange ya makuru yihariye ku muhango hakwirakwijwe amashusho. Ni umuhango wo kwakira Venancio Mondlane kuba umwe mu bagize inama nkuru y'igihugu. Akaba nawe uyikuriye nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Ni umujyanama wa perezida, sibyo ubwo na? Nibyo, ni nkabyo bimeze. Ni nka visi perezida, ahubwo nuko iyo poste itabaho. Hano ntayo bagira. Hano ntayo bakuyeho. Cyangwa se akaba ari nka visi perezida cyangwa ari nka premier ministre. Ariko urebye umujyanama umukuru w'inama y'igihugu abakuriye, ngira ngo nk'abo tuvuze, kubera ko ashobora gufata ibyemezo bihana cyangwa byigwaho mu kuba bahana na perezida, cyangwa se bamushyiraho cyangwa bamukuraho. Uwo ukuriye inama nkuru y'igihugu? Yego. Kuko aba ari mu nteko yigaho ku by'abaperezida. Urebye nibo bantu bemerewe kuba babwira perezida ati ahangaha wahindura. Nyine ni abajyanama ba perezida. Ni abajyanama be. Mukuraho byo ntabwo banza bishoboka. Babikora bitewe n'icyaha yakoze. Bakeguza perezida. Bamweguza. Kereka niba ari za deep state zo muri Amerika. Muri Amerika haba ibyitwa deep state, n'umuperezida ajya kujyaho iyo deep state yamwemeye. Biriya bavuga ngo ni amatora n'ibiki bari ukudukina. Biriya bintu byose ku isi yose ni ukudukina. Nk'uko mubizi rero, Venancio Mondlane uhagarariye ishyaka Anamola, yahoze ari Ana Malala, akaba ari umugabo watembereye mu mashyaka menshi hafi ya yose hano muri iki gihugu kabisa. Birangira rero abonye ibintu byo kuyoborwa n'abandi atabishobora, ahitamo kwishingira ishyaka ryiwe, yabanje kwita Ana Malala. Ariko kubera ko Ana Malala ngira ngo ni byaranzwe kubera ko byari nk'ijambo wenda riri sensible cyane, ni ukugumura rubanda. Ni ijambo ririmo urugomo. Niyo mpamvu rero yashinze irindi aryita Anamola. Mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo Ana Malala risobanura ngo birahagije. Akaba yatorewe rero umwanya ukuriye inama nkuru y'igihugu nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Mozambique, nubwo atemera ibyavuye mu matora avuga ko ari we perezida yabaye kwakira 2024. Yavuga ko yibwe. Yanarahiriye mu isoko. Biragaragara ko uyu muhango uri ku rwego rwo hejuru kabisa cyane. Perezida Daniel Chapo yamwakiriye mu nama nkuru y'igihugu, avuga ko iyo nama ari dream team. Ni uvuga ngo bakoze akanama k'inzozi batekereje. Afite hano yashatse kuvuga yuko ari nk'ubumwe yumva igihugu cyakabaye cyaragize kuva kera, ariko bikaba byaratinze nyine. Ni ukuvuga ngo rero ako kanama k'igihugu yakoze, cyangwa se iyo dream team nk'uko yabyise, ikubiyemo abayobozi b'amashyaka batandukanye, amashyaka atandukanye yose. Yego. Kugira ngo afatanye mu kubaka igihugu gifite ubumwe n'ituze, kubera ko ibihugu byinshi cyane birimo amashyaka menshi kenshi bamwe urugomo nk'urugero umugabo Daniel Chapo yahoze abivuga kuva kera. Ahubwo navuga ngo Venancio Mondlane ntabwo yigeze yizera amagambo yavugaga. Ahubwo we yaravugaga ati, ukivuga kuri ako kantu ko kutizera, nabonye amashusho yagaragaye ukuntu uwo muhango wagenze. Harimo aho bamaze gusinya amasezerano, nyine basuka agashampanye mu turahure bagira ngo basangire. Noneho kuriya bakora cheers nyine, bakora cheers. Venancio nawe yari afite agakombe mu ntoki, nawe akora cheers. Arangije ntiyanywa, abandi baranywa bakagumana mu ntoki. Arangije agasubiza ku kirahure ku plateau y'umuseriveri. Arangije ahita akora umufuka, akurayo agacupa ka alcohol nka turiya twagiye dukoresha mu bihe bya corona. Apuriza mu ntoki. None ikintu cyantangaje ni ukuntu atagiye no kwihisha kamera. Njyewe nahise mvuga nti uyu mu bwana uyu nguyu wazaga ntabwo mbizeye sha ndabazi. Yakuvuga ati ndijisho rwose. Nari gucemo, ntabwo rero ntabwo yari yizeye ibintu Daniel Chapo yavugaga. Ntabwo yari abyizeye, ariko hagati aho nta nubwo yizeye abamugaragiye, abamutumiye cyangwa se abamwemereye kwakira nyine ibyo bita ngo gutomara pose hano. Ubwo rero niyo mpamvu yananze no gusangira nabo. Bisobanuye ngo we yanavuze ko yagiyeyo ngo kubera kubahiriza uburenganzira bw'umuturage cyangwa bw'abaturage bamugiriye icyizere. Mondlane we yavuze ko yagiye muri iyo nama nk'umunyamuryango
w'umunyacyubahiro kugira ngo aharanire inyungu z'abaturage cyane cyane abadafite ubushobozi kandi ko nta kintu na kimwe kizamuviramo kudakora ibyo yiyemeje. Ngewe ariko ubundi numva ibyo ngibyo yavuze ahubwo ari nabyo agakwiye kuba yaranakoze na kera hose. Abantu atabashoye mu bintu by'imyigaragambyo n'iki byose abantu bajya gupfa ubusa. Yatataga shanse yaravugaga ati reka nkubite n'amasafuriya manze ndebe ikivamo. Umuntu ufata igihugu yavugije induru. Ni kwa kundi utera ibuye mu giti ugira ngo urebe aho inyoni ziguruka ziva. Hari umuntu ufata igihugu ari uko yakomye amasafuriya kuko bakoma igikopo. Cyakora narumiwe koko. Bakoma igikopo cya gisirikare nta muntu ufata. Yongeye kandi yavuze ko ishyaka rye Anamora ryiteguye kwitabira amatora y'imijyi cyangwa se y'amaprovinsi mu mwaka w'ibihumbi 2028 n'amatora ya perezida azaba muri 2029 kandi ko intego yabo ari ukugera ku buyobozi mu mahoro no kubaka igihugu gifite ubumwe. Afite icyizere cyinshi cyane ko 2029 azakuraho cap. Biragaragara ko uyu muhango utari gusa ku rwego rwa politike ahubwo unerekana intambwe mu nzira yo kunga ubumwe n'iterambere mu gihugu. Kuri YouTube yacu rero tuzakomeza kujya dukurikirana inkuru nk'izi ngizi n'ibiganiro nk'ibi hagati y'impande zombi, ubwo zaba ku ruhande rwa Anamora yahoze ari Anamarara na Frelimo cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi. Tuzajya tuza tubabwira ibiri kujya mbere kandi tuzabagezaho amakuru mashya ku biganiro by'igihugu bizatangira ku itariki 10 Nzeri 2025 bigamije kunga ubumwe no gukemura ibibazo by'umutekano n'ubukungu hagati yabo muri ibyo nabyo tuzabikurikirana tubibazanire. Tuzanavugaho ibyiza byabyo n'ibishobora kuvamo biteye ubwoba cyangwa se impungenge zishobora kubivamo. Ntucikwe rero ntucikwe ibiganiro nakagaruka. Byaba byiza ukoze subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Nawe kandi uramutse ufite ibitekerezo watugezaho ni karibu. Nawe ujye utubwira na commentaire wisange utubwire uko ibintu byumva. Yego. Gahunda dukomeze turyoherwe. Reka tubashimire cyane rero mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Tubasaba gukora share, like na comment. Ndetse ku batarakora subscribe mugakora subscribe kugira ngo tujye duhora tubana nyine. Wibuze ko subscribe bayikora rimwe. Kubakoze subscribe ni inshuro imwe byararangiye. Turabashimira rero ko mwabanye natwe. Mwari kumwe na Ntambara kakiziritse ku muhoro kamwe kandi gashirwa kawuciye. Wa munyamakuru wanyu wigiza akaraha kajya. Karungu. Karungu kigiza akaraha kajya. Ciao ciao. Ciao mugire ibihe byiza.